Dobar dan, dobrodošli na kanal Radio Moto Adventures, jedan prohladan zimski dan. Odlučio sam sjesti na bicikl i otići malo u neki komadić prirode, malo van grada i napraviti neke testove. Što ću testirati na ovoj temperaturi od tek stidljivih nekoliko stupnjeva u plusu, saznajte u nastavku. Riječ je o hrani Tactical Food Pack, kažu hrani za outdoor, koja je vrlo praktična. Moja preferencija je uvijek svježa hrana, pogotovo kad su u pitanju jednodnevni izleti. No ako idete na više dana, ako vaše potrebe i zadaci zahtijevaju angažman na drugom polju i ne možete si priuštiti pripremu svježe hrane ili vam se jednostavno ne da, tada je ovo pravi izbor za vas. Klasične namirnice zauzet će puno mjesta u ruksaku, a i lako bi se mogle pokvariti, pogotovo u ljetnim mjesecima. Ovakva dehidrirana hrana može biti od koristi i u kućnim rezervama, jer ima dugi rok trajanja. Ova vrećica ima rok trajanja još 7 godina. Dehidrirani obrok Tactical Food Packa može se pripremiti na nekoliko načina. Osnovni je s prethodno zagrijanom vodom koju ulijemo u vrećicu, promiješamo i ostavimo 10 minuta. Druga opcija je Tactical Fire Pot, kojega ću i ja danas probati. A za situacije kad ne možete, odnosno ne smijete paliti vatru, tu je vrećica za zagrijavanje s elementom za zagrijavanje, koji u reakciji s vodom stvara toplinu. Tactical Fire Pot, o čemu se radi? Evo, sad ću otvoriti. Radi se o maloj metalnoj posudici, 40 ml, kaže da gori 40 minuta. Riječ je o gelu, vodootpornom, otpornom na hladnoću i na vjetar. Malo puše, malo pirka, pa ćemo vidjeti hoće li stvar izdržati. Dovoljno je pronaći 2 kamena, evo ja sam našao 2 cigle, između njih ću položiti posudicu. Gori, iako se ovako golim okom se teško vidi, čak na kameri se i bolje vidi. Kaže da gori 40 minuta ili dovoljno vam je za napraviti 10. Negdje sam pročitao 10 ovakvih food packova. Inače se dodaje klasično vruća voda i manje od 10 minuta treba pustiti da stvar odstoji, ali mora biti u kipućoj vodi. A s obzirom da ja radim opciju kuhanja na licu mjesta, onda ćemo napraviti sve po uputstvu. Evo, da vidimo čak kakav je nutritivni sastav. Moram priznati da je sastav čisto pristojan. Izvadi se ova vrećica. Tri decilitra vode. Dodajem hladnu vodu. Kažu trebalo bi do ključanja stvar dovesti. Evo. Ostavit ćemo i vidjet ćemo koliko će trebati da proključa. Po onom što je navedeno u uputstvima, trebalo bi biti dovoljno 5 minuta da voda proključa, zakipi. Provjerit ćemo kakva je situacija. S obzirom da je rečeno da 10 hrana možemo napraviti s ovim jednim gelom, znači 5 minuta za pripremu svakog obroka, trebalo bi znači biti dovoljno 5 minuta, vidjet ćemo s obzirom da malo danas i puše, da je prohladno, hoće li biti dovoljno 5 minuta da proključa štoperica radi, pa da vidimo.
Idemo provjeriti kakva je situacija unutra. Evo, 9 minuta. Mogu vam reći da fino i ugodno miriši i da imamo boiling. Maknut ćemo hranu, ostavit ćemo da ostoji, evo imamo boiling na skoro 10 minuta tek. A i dobrano smo potrošili ovaj gel, mislim da on 40 minuta ne može izdržati, a baš ćemo to vidjeti, testirat ćemo ga u ovim uvjetima. Dakle, ovo ću ostaviti da odstoji 10 minuta. Za to vrijeme stavit ću kavu, odnosno vodu za kavu. Dva decilitra vode. Da vidimo ima li snage još 2 decilitra vode ova vatra izdržati. Bilo bi dobro da imam s nečim poklopiti, ali morat ću se snaći. Dakle, 15 minuta još ne gori, daleko je to od onih 40 minuta koje su oni rekli. Jako malo još ima gela, jako malo. Burning time 40 minutes. Teško je to. Da, temperatura je nekakva 3 do 4 Celzijeva stupnja. Ima laganog vjetrića, ali bojim se da ovo neće biti 40 minutes. I mislim da smo gotovi. 17 minuta. Vatre više nema. Nažalost, ova kava neće biti ništa od toga. Voda nije ni približno topla da bi ja napravio kavu. Ostao sam bez kave. Ukupno 19 minuta, dakle još je 10 minuta prošlo. Idemo vidjeti kakva je hrana. Dobrano se već i ohladilo, čini mi se, za ovih 10 minuta. Curry, chicken and rice, da vidimo. Ok, ukusno je. Ukusno. Nezgodno je malo jesti iz ove vrećice. Ovo će se sklopiti cijelo vrijeme. Tako da, ali dobro. Što zanimljivo. Obrok je ukusan. Lijepo bi legla sad i kava. Nažalost, od toga neće biti ništa. Zato jer sam se oslonio na informaciju da ovaj gel traje 40 minuta. Sad ste vidjeli da to nije tako baš. Ne treba vjerovati svemu što piše.
Možda u idealnim nekim uvjetima bi trajao 40 minuta, ali ovi uvjeti nisu idealni, temperatura je niska, bilo je malo vjetrića, tako da, ali evo, 17 minuta. I tako sam dobio kroz ovaj obrok finih 500 kalorija. Finih 500 kalorija. Test je uspio. Hrana je ukusna, moram priznati, zaista je ok, ukusna je. Tactical Fire pot ne traje koliko je deklarirano, to ste saznali ako ste pogledali video. Dakle, meni je trajao na uvjetima od nekoliko stupnjeva u plusu i laganim vjetrićem, dakle 17 minuta je gorio, što nije bilo dovoljno za napraviti, podgrijati hranu do ključanja, dakle tu je trebalo 10 minuta i onda još 7 minuta nije bilo dovoljno da 2 decilitra vode zakipi da mogu skuhati kavu. Dakle, deklaracija da traje 40 minuta nije skroz točna, možda su to neki idealni testni uvjeti, ne znam, ali danas, evo, kao što ste vidjeli, to se nije dogodilo. Dakle, ja sam uspio danas napraviti sebi obrok za outdoor bez ikakvih dodatnih pomagala, nije mi trebao ni plamenik, niti posuda, sve sam riješio u ovoj vrećici od Tactical Food Packa, koja, moram priznati, da pokazuje znakove raspadanja, a sad nije ni njoj bilo lako dok je gorila. Dakle, to se isto tu malo raspalo od 10-minutnog gorenja. Evo, vide se i nekakve rupice. Sve u svemu praktična stvar, nije za svaki dan. Nije možda ni najzdravije to na taj način raditi, ali evo, može vam poslužiti, možete se i na taj način snaći, samo morate više ovih gelova morate više sa sobom nositi. Ako vam se sviđaju ovakvi sadržaji, ako volite ono što vam nudi sadržaj koji vam prikazuje kanal Radio Moto Adventures, kliknite like, subscribe, zapratite naprosto kanal Radio Moto Adventures i na taj način pomozite da kanal ide dalje i da potraje što duže. Hvala vam na gledanju i na komentiranju i pozvani ste isto tako da pogledate stranicu na Facebooku i na Instagramu Radio Moto Adventures. Do nekog idućeg videa, bok, idem grijat prste. Hladno mi je već. Bok.